turabashuje inshuti ba News Africa umuherereye hirya no hino ku isi, tunaboneraho umwanya wo kubahereza ikaze mu ncamake z'inkuru mu Kinyarwanda. Nk'ibisanzwe rero uyu mugiye kubana ni Alex. Incamake makuru mu Kinyarwanda reka tuyahereye muri aka karere k'ibiyaga bigari, aho FARDC yahakanye yivuye inyuma igikorwa cyo kuvogera ikirere kigenzurwa n'umutwe wa M23. Tukiri muri aka karere, tukiri muri iki gihugu cya Kongo, abafatiwe ingoma bakekwaho ibintu bikomeye ndetse kandi bakitwa n'Abanyarwanda. Ncamake mu nkuru mu Kinyarwanda reka tuyisoreze kuri iyi ngiyi ivugwa muri Kenya, yohereje itsinda ry'ingabo zijya gufasha MONUSCO muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Reka rero mbere yuko tubagezaho inkuru irambuye, tubanze dutumikire abadutumye. Inkuru mu Kinyarwanda irabageraho mu kanya. Dr Soft R ni imwe mu studio akora amafoto meza, akora ibintu byiza bijyanye no kubyifuza. Dr Soft R studio yivuze abantu benshi bumva amafoto meza, bakumva amashusho meza, bakumva shoot bijyanye no kwandika ku myenda, birimo gushyira amafoto ku myenda, birimo gushyira amafoto ku makaro cyangwa se ku mabuye, no kuraminatinga cyangwa gushyira ifoto ku gikombe. Ibyo byose n'ahandi wabisanga atari kuri Dr Soft R studio. Dr R studio yiyemeje gukora abaturarwanda kujya ibakorera ibintu byiza kandi birambye. Dr R studio iyo uyikoreshejeho ibirori ukayisaba ko igukora amafoto cyangwa amavideo, ibyo byose ibigufashamo neza cyane. Irabifata ikabibika, niyo byaba mu myaka ingahe uragaruka inyuma ukabibona. Dr R studio si ibyo gusa ikora, igufasha gutunganya filime, gukora indirimbo, ikagufasha no gukora ibindi bihangano byawe nk'aba artist, igufasha gutunganya documentary film ibyaranze ibikorwa byawe. Dr R studio igufasha no kurikodinga. Rero Dr Soft R ibyo byose yagiye yiyemeza gushyira ku Banyarwanda n'ibindi byinshi. Ushaka ubusobanuro ushobora guhamagara kuri 0788040417 cyangwa se ukaba wabandikira kuri WhatsApp kuri nomero 0783434544. Dr Soft R, igisubizo cy'Abanyarwanda. Ikaze mu nkuru irambuye. FARDC yahakanye yivuye inyuma igikorwa cyo kuvogera ikirere kigenzurwa n'umutwe wa M23. Igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyatangaje ko nta ndege yacyo yigeze ivogera ikirere cy'uduce twa M23 igenzura, bitandukanye n'ibyo uyu mutwe utangaza. M23 mu itangazo yasohoye kuri iki cyumweru yavuze ko indege z'ubutegetsi bwa Kinshasa yavogereye ikirere cyacu muri iki gitondo cyo kuri iki cyumweru tariki ya 25 Kanama muri uyu mwaka w'2024. Ivuga ko ibyabaye bigize kwica agahenge ndetse n'ubushotoranyi butemewe. Umuvugizi wa FARDC mu ntara y'Amajyaruguru Liyetona Koloneli mu itangazo yasohoye yavuze ko hashize amasaha 28 hari ikibazo cy'ikirere. Ati nta ndege ya FARDC cyangwa abafatanyabikorwa bayo bigeze bagera mu karere ka Kivu y'Amajyaruguru. FARDC ivuga ko umutwe wa M23 yahisemo kuyishinja kuvogera ikirere cyayo mu rwego rwo guhuma amaso abantu ndetse no kuyishakaho impamvu ishimangira ibitero. Ivuga ko uriya mutwe wagabye ku birindiro byayo biherereye Kikubo muri teritwari ya Rubero. Muri aka gace ku cyumweru habereye imirwano ikomeye kuva mu gitondo cyo ku cyumweru tariki ya 25 Kanama, ndetse buri ruhande rushinja urundi kuba ari rwo rwatangije iyi mirwano. Nubwo FARDC ivuga ko nta ndege yayo yigeze igera muri Kivu y'Amajyaruguru, amakuru avuga ko hari kajugujugu yayo yagaragaye mu kirere cya Bunagana ku cyumweru iraswaho mbere yo guhunga amasasu igana muri Uganda. Tukiri mu gihugu cy'abaturanyi cya Kongo, abafatiwe ingoma bakekwaho ibintu bikomeye ndetse bakitwa n'Abanyarwanda. Komando w'ingabo z'akarere ka gisirikare ka 34 mu mujyi wa Ngoma mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru yatangaje ko hafashwe abantu 8 bakekwaho gushakira abarwanyi umutwe wa M23, bakaba barafashwe ku munsi w'ejo. Ibi byatangajwe kuri uyu wa gatandatu ubwo yerekanaga itsinda ry'abantu 15 batawe muri yombi mu gikorwa cya buri cyumweru cyiswe Safisha Miji wa Ngoma.
Muri abo bafashwe harimo umusirikare wo muri brigade ya 11, abanyarwanda bari muri iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu buryo butemewe, abacuruzi b'ibiyobyabwenge n'urubyiruko bafatiwe mu duce dutandukanye two mu mujyi wa Ngoma no muri teritwari ya Nyiragongo. Kubwe avuga ko aba bantu bakomoka ku mwanzi kandi ko bari batangiye gushakira umutwe wa M23 abarwanyi rwihishwa, mu gihe uyu musirikare wo muri brigade ya 11 we akekwaho gukwirakwiza amasasu mu baturage mu gihe cy'intambara. Uyu musirikare w'ingabo za Kongo zo muri brigade ya 34 yanemeje ko muri teritwari ya Nyiragongo ariho amabandi yose ajya gukorera mu mujyi yihisha, ari naho kandi bategurira ubujura n'ibindi byaha bakora. Ndetse kandi urubyiruko rwo mu bice byo muri teritwari ya Nyiragongo, ahanini rwo mu bice bya Majango, Kasika na Katoyi, rwemeje ko kandi aribo bambuye imbunda abapolisi igihe bari kuri bariyeri ku muhanda hashize icyumweru. Ibi bitangajwe n'umuyobozi w'igisirikare cya FARDC. Iki gikorwa anavuga ko yagikoze rwihishwa kugira ngo abashakishwa batajya kwihisha. Ku rundi ruhande, benshi mu bagiye bafatwa muri ubu buryo bagiye boherezwa i Kinshasa, kandi amahirwe y'uko aba boherezwa nayo ni menshi. Kenya yohereje itsinda ry'ingabo zijya gufasha MONUSCO muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kenya yohereje ku mugaragaro itsinda ry'ingabo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugira ngo zunganire iz'umuryango w'abibumbye zishinzwe kubungabunga amahoro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. N'umuhango wabereye ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Jomo Kenyatta, Nairobi, mu mpera z'icyumweru dushoje, ukaba warayobowe n'umuyobozi w'ikigo cy'indege mpuzamahanga cya Kenya, Stefano. Urubuga 24 ruvuga ko muri uyu muhango Komando Kapiko yavuze ko kohereza izi ngabo byerekana ubushake bwa Kenya mu gushyigikira ibikorwa byo kugarura amahoro n'umutekano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Stefano avuga ko inshingano z'igisirikare cya KDF muri ubu butumwa ari ukurinda abasivili, kuvugurura urwego rw'umutekano no kwambura intwaro imitwe itandukanye yashinze imizi muri iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, hakiyongeraho no kwita ku barwayi. Ati nizeye ko amahugurwa n'imyitozo abasirikare bacu bahawe bazabikoresha kinyamwuga, tubitezeho kuba abambasaderi beza ba Kenya. Yanasabye kandi aba basirikare kuzarangwa na discipline mu bikorwa byose bazakorera muri iki gihugu mu rwego rwo gutanga urugero rwiza haba mu gihugu ndetse no mu karere. Ingabo za MONUSCO zimaze imyaka irenga 20 ziri kuri ubu butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kenya ikaba ari inshuro ya 4 yoherejeyo abasirikare gusa. Ibyiciro bimwe na bimwe by'izi ngabo zatangiye kuzinga utwangushye ziva muri iki gihugu nyuma y'uko bisabwe na leta ya Kongo. Mu mpera z'umwaka wa 2023 kandi ingabo za Kenya cyo kimwe n'izindi ngabo z'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba EAC zavuye muri Kongo nyuma y'uko manda yazo irangira zisimburwa n'iza SADC. Dr Soft R ni imwe mu studio akora amafoto meza, akora ibintu byiza bijyanye no kubyifuza. Dr Soft R studio yivuze abantu benshi bumva amafoto meza, bakumva amashusho meza, bakumva shoot bijyanye no kwandika ku myenda, irimo gushyira amafoto ku myenda, irimo gushyira amafoto ku makaro cyangwa se ku mabuye no kuraminatinga cyangwa gushyira ifoto ku gikombe. Ibyo byose n'ahandi wabisanga atari kuri Dr Soft R studio. Dr R studio yiyemeje gukora abaturarwanda kujya ibakorera ibintu byiza kandi birambye. Dr R studio iyo uyikoreshejeho ibirori ukayisaba kwigukora amafoto cyangwa amavideo, ibyo byose ibigufashamo neza cyane. Irabifata ikabibika, niyo byaba mu myaka ingahe uragaruka inyuma ukabibona. Dr R studio si ibyo gusa ikora, igufasha gutunganya filime, gukora indirimbo, ikagufasha no gukora ibindi bihangano byawe nk'aba artist, igufasha gutunganya documentary film ibyaranze ibikorwa byawe. Dr R studio igufasha no kurikodinga. Rero Dr Soft R ibyo byose yagiye yiyemeza gushyira ku banyarwanda n'ibindi byinshi. Ushaka ubusobanuro ushobora guhamagara kuri 0788040417 cyangwa se ukaba wabandikira kuri WhatsApp kuri nomero 078843474544. Dr Soft R, igisubizo cy'abanyarwanda. Coco nakagaruka, mwari kumwe nanjye Alex.